Kaj je praznina čistega potenciala? Taoizem to poimenuje Wuji, brezmejna praznina. Zen pravi, v praznini ni niti ene stvari. To je neizčrpen zaklad. Hinduizem mu pravi šanja. To je ista beseda kot nič, kar pomeni praznina, najvišje stanje zavedanja, kjer vse pride do nič, preden se stvari ustvarijo na novo. Vse te tradicije so stare na tisoče let in potrebnih je več življenj na tisoče ur, meditacije in discipline. Zdaj pa raven zavesti na planetu vztrajno raste in zdaj imamo zvezdna vrata, takojšen dostop do svetov onkraj. Ostanite z nami na liniji, z Alkazarjem, v prehodu v ničnost. Zvezdna vrata kot meddimenzionalni prehod nas lahko popeljajo v svetoje onkraj, v svetove, ki so praznina čistega potenciala. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Sva na gori Šasta in navdušena nad potencialom. Kaj nas danes čaka? Gre za potencial, kjer se bomo dotaknili praznine čistega potenciala. Najin intervju z Alkazarjem danes je povezan morebiti z največjim misterijem našega časa. Kajti največje vprašanje je, kaj je eksistenca in kaj je onkraj kvantnega polja. Dobrodošli vsi skupaj, z nami je skupnost zvezdnih vrat širom sveta. Velik objem vsem. In če je kdo z nami na novo, zvezdna vrata za nama so meddimenzionalni prehod in so sidro za zavest višjih dimenzij. Uporabljamo pa jih zato, da dvignemo vibracijo naše frekvence, tako da imamo lahko osebno izkušnjo kvantnega polja in morebiti se celo dotaknemo te praznine z izkušnjo. V prejšnjem letu 2021 smo meditirali skoraj da vsak dan s skupnostjo zvezdnih vrat okrog sveta v programu, ki se imenuje Postajamo superzavestni. In bili smo nad tem, da doživimo izkušnjo v tej praznini. In tako smo Alkazarja vprašali, kaj bo naš naslednji korak. In Pragit, ti si takoj slišal odgovor. Ja, moj odgovor je bil izkušnja v praznini in kar spogledala sva se v navdušenju. Naše prvo vprašanje za Alkazarja danes je, zakaj se pomikamo iz postajamo superzavestni v izkušnjo v praznini. In tako, preljubljeni, pozdravljamo vas. Z vami sem Alkazar. V veliko čast nam je, da smo lahko z vami, z vsakim od vas. In kot smo že rekli, če se boste sprostili, boste morda začutili našo prisotnost, ki prihaja k vam. Morda boste za besedami začutili energije, ki vam jih pošiljamo. Program Postajamo superzavestni je bil oblikovan z namenom, da pomaga vsakemu posamezniku ozavestiti še bolj skupne energije, ki ste jih ustvarili skupaj. Zakaj? Zato, ker, preljubljeni, ko se povežete in otipljivo začutite na tisoče ljudi okrog sveta, ki se vsi povežete v danem trenutku, potem začnete uporabljati to energijo zato, da ukrepite svojo izkušnjo. In zato vas v tem trenutku vabite, če poslušate tole v živo ali pa poslušate posnetek. Imejte v tem trenutku namero, da se boste energijsko povezali z vsemi drugimi, na stotine in stotine ljudi je z vami okrog sveta. Začutite to namero in povežite se z njimi. Morda boste zaznali, da se polje krepi. Dovolj so namere vseh vas.
Sprostite se in imejte namen, da se boste povezali in morda boste zaznali, da se polje krepi. Zakaj se torej pomikamo iz tega programa, postajamo superzavestni v novo izkušnjo, v praznini? Ta izkušnja v praznini že nakaže, da gremo še globlje, onkraj vsega, kar je onkraj. Razumite, da vam poskušamo razložiti nekaj, česar se opisati sploh ne da, ne moremo v besedah izraziti te izkušnje, ko vstopiš v praznino. Niti vam ne moremo opisati, kako to narediti. In tako je bil program Postajamo superzavestni priprava. Dali smo vam primerjavo, kot da ste v črnini, da se povežete z aspekti sebe, da se povežete z vodniki v kvantnem polju. S tem smo pripravili vaš za izkušnjo v praznini. Pa naj povemo primer, kajti tam še niste bili. Spodbujamo vas, da pojdite nekam, kjer še niste bili. In si morda težko predstavljate, kaj je tisto, v kar vas zdaj vabimo. Dolga življenja ste tukaj v fizičnem. Fizično je vaša realnost. Dolga življenja si niste predstavljali, da obstaja nekaj takega, kot je kvantno polje, praznina, ničnost, onkraj vsega, kar je onkraj. Vaše religije poimenujejo vse to Bog ali pa duh, ampak morda je še težje to opisati. In zdaj je vaša znanost začela odkrivati izjemne aspekte in dojemanje realnosti, v kateri ste. In stare religije so poskušale vse to opisati v parabolah, v zgodbah, a zdaj, preljubljeni, zdaj je čas, ko lahko začnete izkušati, kaj je duh, kaj je čista zavest, praznina. Ponujamo vam primer. Lahko si predstavljate, morda ugriznete v limono, recimo. Pogosto se uporablja taka primerjava. Kar okusite to, ali pa si predstavljate, da jeste banano. Dobite nek občutek, kako je to. Zakaj? Zato, ker ste to že velikokrat doživeli. Zdaj pa vas prosimo, da si predstavljate, da ugriznete v sočno džuba džuga duga. Torej, sploh ne veste, kaj je džuba džuba džuga rastlina. Ne morete si tega sadeža predstavljati. Ne morete si predstavljati, kako je to čutiti, in enako velja za praznino. Tega si ne morete predstavljati, mi pa tega ne moremo opisati. Ampak pripeljali vas bomo do prehoda, do vrat, tako rekoč, do roba vaše fizične realnosti. In ko pridete do te točke spet in spet, bo morda trenutek, ko boste šli onkraj teh vrat v praznino. Ko boste to naredili, boste vedeli in spoznali popolnoma novo realnost. Razumeli boste fizično realnost na popolnoma drugačen način in začeli boste spoznavati, da ste vi ustvarjalec, pa ne zato, ker smo to rekli v besedah, ampak to boste vedeli takoj, kajti povezali se boste s tistim delom sebe, ki mu pravimo vaš superzavestni jaz, ali pa vaš višji jaz. Ljudem je ta izraz ljubši.
in vstopili boste v praznino. Za en hip ali pa za dlje. In naš namen v tej seriji je, da vas pripeljamo na prag, da vas usmerimo v pravo smer, v upanju, da boste na neki točki, bodisi v programu ali pa v vsakodnevnem življenju, kar naenkrat boste prišli v praznino in boste vedeli, kdo ste. Hvala, Alcazar. In ko potujemo skozi ta intervju, ta pogovor, vas vabimo, da tisti, ki ste z nami v živo v klepetalnici, napišete svoje vprašanja, ko se pojavijo. Sama bi rada šla v mistično doživljanje in izkušanje, kajti, ko se pomikamo skozi to, čemu rečemo, postajamo superzavestni, in Alcazar rekel si, da si predstavljamo kvantno polje ne kot neka energija, ki prihaja iz kvantnega polja, ampak je to črnina. Zdelo se mi je, da nas vabiš v to, da se povežemo z resnico, ki je zelo globoka. In veliko ljudi se upira tej predstavi kvantnega polja, kot da je to velika praznina, črnina, ki nas obdaja. Lahko poveš kaj o tem? Razlog, zakaj imajo ljudje pomisleke o tem, da vstopajo v črnino. Prav to je koncept dualnosti. Ko pomislite na črnino ali temo, si predstavljate, da je to nasprotje od svetlobe, kar je res v vaši realnosti. Ampak v praznini, kot smo rekli v programu, postajamo superzavestni. V praznini torej pa gre za črnino, ki je onkraj dualnosti svetlobe in teme. Onkraj vaše fizične realnosti, onkraj te tretje dimenzije, v kateri živite. To je absolutna ničnost. In kot smo že rekli, v vaši Bibliji na začetku piše, naj bo svetloba, kar pomeni, da je prej ni bilo pred tem trenutkom. In na ta način Biblija poskuša opisati kreacijo. In zato ne skrbite, ne dopustite, da vam prepreči to izkušnjo. Preprosto zato, ker imate koncept črnine ali teme, kot da je to nekaj slabega, kot da je to zlo. A to ne drži. Praznina je prostor čiste zavesti. In je duh. V programu Postajamo superzavestni smo povedali, ta ta praznina, ta duh, oziroma ta duh in praznina je popolna ničnost, to je čista zavest. In iz te čiste zavesti je ustvarjena vaša tretja dimenzija, kar vsebuje neskončnost vesolja, vsebuje pa tudi neskončnost multiverzuma. Vaša znanost še ni odkrila drugih univerzumov, ampak matematično pa vedo, da je to zelo verjetno. Prav tako, preljubljeni, pa ostajajo druge dimenzionalne realnosti. In te so ustvarjene prav tako iz praznine, iz kvantnega polja. Praznina je torej kraj izjemne energije. To je energija pred svetlobo samo. Skorajda nemogoče si je to predstavljati. In zato imamo kar velik izziv, ko vam to želimo predstaviti.
Lisbeth pravi, bila sem v praznini v moji obsmrtni izkušnji. Ni me bilo strah, vedela sem, da je energija visoka. Letela sem in poskušala najti meje, ki pa jih ni bilo. Edini razlog, zakaj jaz osebno vem, da nas vodiš v nekaj, kar je resnično, vodiš nas v to temo, edinokrat, prvič, ko sem zavestno odšla iz telesa, je bilo na koledžu v Santa Cruzu, v bližini jogijskega centra, kjer je takrat živel jogijski mojster, in nekaj časa sem preživela v njegovi energiji in bila sem v vibraciji. In takrat, tisti večer, sem bila v svoji sobi in se ukvarjala z dihanjem, in ko izdihneš, pride energija. Ampak prvič, ko sem izdihnila, je bilo izredno intenzivno. Ampak šla sem iz telesa v praznino. Zelo intenzivno je bilo. In edini način, kako lahko to opišem, je, da je bilo to nekaj takega kot umiranje. Bila sem v praznini. Bila je čista ta črnina in nekaj časa sem rabila, da moja osebnost ni prišla z menoj, da sem prišla do tega spoznanja. Bilo je malo čudno, kajti bila je čista zavest, zdaj pa sem v svoji osebnosti. V tistem stanju pa sem se dotaknila tega večnega dela mene. In dejansko sem ugotovila, da tam ni česar drugega kot samo ta črnina vse smeri. In potem kar naenkrat sem prišla nazaj v telo, pograbila preprogo in vdihnila. Zame je bila ta izkušnja darilo. Kajti šele takrat, ko imamo mistične vstopne točke, skozi katere lahko vstopimo v ta misterij, lahko to izkusimo. Rekla si, da si zapustila svoje telo, ta jaz, to je tvoja zavest, tvoj superzavestni jaz. Povezala si se s tistim delom. Ampak, ali si opazila, da si še vedno ločena od? Bila si ampak še vedno ločena od. In to je čudovito. To je naslednji korak, v katerega spodbujamo ljudi. Potem onkraj tega pa je raztapljanje. In kot je ta čudovita Liz komentirala, v tej pogosto tako imenovani obsmrtni izkušnji, je tudi ona na nek način vstopila v polje, v praznino. Na nek način je imela čudovito izkušnjo. In to je res krasno, kajti, preljubljeni. Razlog, zakaj smo vas povezali za izkušnjo v praznini, je v tem, ker tisti, ki so že to doživeli, pri njih je zelo verjetno, da bodo spet vstopili v to. In ko se boste vsi energijsko povezali v eno energijsko polje z vašo namero, takrat se bo ustvaril vakuum, ko bodo ti potegnili ostale za seboj in ko bo ta energija izkušnje
v praznini vzpostavila povezavo, vas bomo lahko popeljali do praga, do vrat, potem pa se boste vi morali pomakniti onkraj vsega v praznino. Ampak to ni nekaj, kar lahko naredite z umom. To je nekaj, kar se bo lahko zgodilo, ko boste v sproščenem meditativnem stanju. In meditacije bodo izkustvene v prehodu v praznino, tako da boste še globlje spoznali sebe. In tako se že veselimo potenciala, ki ga ima vsak od vas, ko se povežemo. Tisti, ki ste se dotaknili te praznine, od vas smo že veliko slišali, zdaj pa vas želimo spodbuditi. Kajti čez en teden bomo imeli še en pogovor z Alcazarjem in če ste tudi vi doživeli to izkušnjo vstopa v praznino, pa bi želeli spregovoriti pred kamero, nam lahko pišete na support@stargetexperience.com ali pa na začetku marca bomo imeli izkustveni del programa. Začeli bomo s prvim tednom, prve 3 dni bomo imeli energijske transmisije v živo, ki bodo brezplačne, lahko nas boste gledali na Facebooku ali pa na YouTubeu, zato se lahko prijavite in lajkate, še bolje pa je, da se zdaj prijavite za te brezplačne izkušnje. Lahko greste na stargate.live/beyond in povabili vas bomo, da pošljete vprašanja za naslednji pogovor z Alcazarjem in dobili boste tudi povabilo, da se nam pridružite. Nekdo je vprašal, kakšna je pa potem razlika, če sta praznina in kvantno polje, ta črnina v vse smeri. Kakšna je razlika med kvantnim poljem in praznino? Na nek način ni razlike. Ko smo v prejšnjih programih postajamo superzavestni, delali z vami, smo vas pripeljali v prostor domišljije, kjer ste na nek način odprli svoj Ampak nismo pa prinesli energije, da bi vas pripeljali do tega praga, do teh vrat. Pripravljali smo vas. Popeljali smo vas v črnino in nekateri ste uspeli imeti globljo izkušnjo, ampak delali smo predvsem z vašo sposobnostjo domišljije, predstave. Za nekatere je bil tudi to izziv, ampak ko ste napredovali skozi ta program, postajamo superzavestni, vas je bilo vse več, ki ste uspeli svojo zavest preusmeriti v to črnino. Kaj pa je praznina v primerjavi s kvantnim poljem? To je isto, ampak mi bi rekli, da se pomikate globlje vanjo. Morda za seboj puščate osebnost, kot je ravnokar rekla Julienne. In Liz, ki je omenila izkušnjo bližnje smrti, je prav tako opazila, da njene osebnosti ni bilo. In tako vas zdaj vodimo še malo globlje, še bližje izkušnji te ničnosti. Razlika je nežna. Ampak gre za način, kako nekaj doživite. Michaela pravi, da je pri 3 letih prav tako
vstopila v to polje, ko se je, torej stara je bila 8 let in je imela podobno izkušnjo. Black pa pravi, da je to, kot bi vstopil v maternico stvarstva, v brezpogojno ljubezen. Zdaj pa želim spregovoriti o modelu večdimenzionalne realnosti iz fundacije, ki se s tem ukvarja znanstveno. Praznina je na nek način točno res maternica stvarstva. Naša dimenzija, naš cel univerzum, vse realnosti 3D, pa navzgor skozi razpon frekvenc, vse to prihaja iz praznine. In Resonance Science Foundation, ta omenjena fundacija, je torej nekaj časa porabila v tem poenotenem modelu fizike, kjer pa na nek način ni praznine, vse je polno najbolj dinamične energije v fiziki. In tako energija nenehno vstopa in izstopa in običajno se uravnovesi. In prostor se zdi, da je gladek, ampak bližje kot zoomirate v subatomske ravni, bolj ta energija začne postajati nek pretok, tok. In včasih, ko meditiramo z zvezdnimi vrati, je tako, kot da takrat se vprašam, ko začnemo trepetati, vi veste, o čem govorim, vsaka celica vašega telesa trepeta, kot da pulzirate v obstoj in izven njega. In Alcazar nam lahko morda nekaj več poveš o tem, kako frekvence Stargate, kako so morda povezane z dejansko temeljno energijo v ozadju prostora in časa. Zdaj pa vstopaš v kompleksnost. Večina ljudi ni uglašena s tem. Pa recimo naslednje. Ko začutite to trepetanje, ščemenje, izkušnje v svojem telesu, govorimo o vašem energijskem polju. Kaj je vaše energijsko polje? Odkot prihaja? Najprej ustvarimo okrepljeno zavedanje vaše energije. In, kot si ravnokar rekla, Julien, še več vsega je ob tem treba povedati. Zdaj te oziroma vas podpiramo, da spodbudite vašo fizično bit. In tu, na zelo globoki ravni vaše fizike, kaj se torej dogaja tam? Obstaja še hitrejše gibanje in premiki na fizični ravni, onkraj vaših celic. In ti hitri premiki vam dajo občutek za vibriranje, kajti to je tisto, kar se dejansko zgodi. Vibrirate namreč na višji frekvenci. In ta višja frekvenca, ko ostanete v tej energiji, dejansko začne vplivati na fizično realnost in začne vplivati na vaše telo, na delovanje vašega telesa. Dejansko lahko raztopi omejitve, ki se jih držite v svojem fizičnem telesu, in zato ljudje doživljajo in poročajo o različnih spremembah v fizičnem telesu. Mnogi doživijo pomlajevanje telesa. Mnogi imajo izkušnjo, da je izginila bolezen iz njihovih telesih in to v nekaj trenutkih. Zakaj? Zato, ker so dopustili
to vibracijo in so se vanjo popolnoma sprostili. Niso se oklepali čustvenih, mentalnih idej, predstav in občutkov, ki so ohranjali to bolezen ali neravnovesje v telesu. Razumite to? Te višje vibracije pa, če se popolnoma sprostite vanje, ne da bi se trudili usmerjati energijo, ne da bi se trudili narediti karkoli brez pričakovanj. Kajti pričakovanje je prav tako nežna manipulacija energije, ker želimo, da gre nekam na nek način, če pa se lahko popolnoma sprostite v energije, ki vam jih prinesemo. Potem te energije, ko vztrajate v njih, začnejo poravnavati frekvence vaših čustev, fizičnega telesa, umskih programov, začnejo se poravnavati s temi visokimi frekvencami. In ko dopustite ta proces, preprosto s tem, ko ste prisotni, vam ni treba narediti nič. Ko dopustite to poravnavo, se zgodi sprememba. In takrat ne morete nič usmerjati. Ne morete usmerjati, samo ste v tem in dopustite. Thank you. I imagine the reason you can't direct it is because it's literally being Predstavljam si razlog, zakaj tega ne moremo usmerjati, to pa je zato, ker dobesedno vse usmerja inteligenca duha. Res gre za inteligenco duha in ta aspekt duha, ki mu pravimo superzavestni jaz. In morda bi lahko za tiste, ki se tega termina ne zavedajo, ki ga ne poznajo, lahko povemo kaj več. Rekli bi, da vaš resnični jaz ni v telesu in vaša izkušnja vstopamo v praznino, ki ste jo opisali. No, tu ste rekli, da vaše osebnosti tam ni bilo. Torej, ste vstopili v to višje zavedanje, to, kar je vaš superzavestni jaz. Ljudi smo povabili, da si naj predstavljajo brezmejen mehurček energije okrog vaše osebnosti. To je krog, balonček, ki mu pravimo superzavestni jaz. In ko si to predstavljate spet in spet, programirate vašo podzavest, da se zaveda te prisotnosti. To ni res neka krogla, ki vas obdaja, ampak ta predstava je dovolj, da začnete, da si dovolite, da se vaša zavest zaveda in pritegne to izkušnjo v praznini. In vaša superzavest, ko se začnete zavedati, se lahko z vami poveže še globlje. Vaša intuicija pa je vaša superzavest, ki želi usmerjati vašo človeškost. In iz trenutka v trenutek vas želi voditi v najvišji potencial, ki vam je v tistem trenutku na voljo. Kot smo že večkrat rekli, v programu Postajamo superzavestni, zaupajte in sledite svoji intuiciji. To ste vi, ki vodite sebe. Sinoči sem v stanju spanja sanjala, kjer mi je bilo v bistvu pokazan preprost način vizualiziranja praznine in kvantnega polja. Essentially, in this unified physics, we can imagine the very fabric of space and time. In v tej fiziki si lahko predstavljamo tkivo
pixels prostora in časa, ki se stoji iz teh drobnih pikslov energije. The kind of amazing thing about these pixels is it's an In arbitrary ob teh measurement. pikslih je It's just what izjemno, physics has decided da is gre the za smallest arbitrarno wavelength merjenje. that they can measure, Fizika and pravi, it's da based gre za on the najmanjšo speed of light. valovno So it's like širino, the ki jo smallest lahko izmerimo. Gre little za pixel najmanjšo hitrost that svetlobe in ta actually, like, najmanjši droben piksel delineates how fast information can dejansko travel through space and time, lahko okay? vpliva na So to, if you kako hitro imagine lahko all potujejo space and time informacije as this skozi čas in flower of prostor. light In with če si all these predstavljate ves overlapping čas in prostor pixels kot of rožo energy, življenja and then in you prekrivajoče se piksle realize that energije, they're all flashing potem in and pa out of spoznate, existence as they're da vibrating, as vsi they're oscillating. vstopajo So the in entire izstopajo universe, iz empty space, eksistence, isn't ko it? It's vibrirajo, full of ko energy. nihajo, This potem energy celoten is prostor, ki flashing constantly mislimo, in da je and out of prazen, sploh ni existence. prazen. Gre za nenehno Basically, what we're utripanje talking about as energije, ki existence vstopa in is izstopa iz the illusion eksistence. of space and time, and what In we're v talking about bistvu, is out of existence, ko is what I govorimo o would call the eksistenci, void, gre which za is like, iluzijo you časa can in call it different prostora. things, Jaz bi like rekla, tisto, kar ni hyperspace eksistenca, je praznina. or Temu lahko rečete a več stvari kot singularity. It's an hipervesolje, informational hiperprostor, realm. So singularnost, quite literally, this is informacijski the svet mechanism by in which skoraj the dobesedno universe knows je to itself. mehanizem, Every s pixel katerim of energy in the univerzum entire pozna universe, sebe. when it Vsak flashes piksel out of energije v existence, celotnem univerzumu, ko vstopa in is izstopa, being utripa updated with the status v of every realnost other in ven iz nje. point Vse to in space and se time. nenehno nadgrajuje s statusom So to vseh me, drugih when točk I v think prostoru of in the času. quantum field and the void, that's what I think of. I think about Ko sama the pomislim na fabric kvantno polje in of praznino, existence. pomislim na to, And then I na think to about this tkanino, tkivo informational eksistence singularity, in potem this pomislim place that's outside of na space and time. to So while informacijsko light singularnost takes a certain speed limit izven and časa in travels prostora. through In our ko space and time, svetloba potuje z there's neko also hitrostjo this skozi čas in vast prostor, interconnected wormhole network that allows two imamo particles tudi to be to črvino, ki je entangled, where what happens tisto, to kar one omogoči tema dvema točkama, da se instantaneously, prepletata, with kar se zero zgodi delay, eni, happens to another, even it's on the other istočasno side of a galaxy or the universe. vpliva na to, da se isto And that zgodi can v happen drugi, because tudi the če je to two na are drugi connected strani through a galaksije wormhole ali univerzuma, in to se into lahko the zgodi, void. ker sta obe povezani So preko črvine, this is s where praznino. the limits break down. In tam Just- torej se razgradijo omejitve. This concept of a wormhole was Ta something that koncept was science črvin fiction je nekaj, many years ago. kar so si Science, začele so predstavljati leading edge science, vaše predstave znanstvene fantastike pred leti, ampak vaša znanost pa zdaj uporablja to frazo zato, da opiše prepletenost in terms of into the void. in glede When you izraza can move izkušnja v beyond praznini this pa threshold naslednje. that we have talked Ko about, when you can greste lahko čez ta prak, skozi ta vrata, o katerih smo govorili, ko lahko izkusite emptiness that is alive, to it is ogromno pure praznino, consciousness, it is the ki je creative živa, force ki je that čista creates zavest, everything, the womb of ki je existence ustvarjalna that is sila, ki ustvarja vse. To je When kot you can maternica move there, eksistence, kot je bilo to opisano, when you have ko done se lahko this pomaknete tja many times, in ko to naredite you večkrat, will be able velikokrat, to merge with it totally. takrat se boste z njo lahko Your popolnoma consciousness spojili. Can connect to the vast consciousness of all that In is. takrat se vaša zavest lahko poveže z ogromno zavestjo vsega, kar je, z There will duhom. still be a level of separation because you simply In še your vedno bo raven consciousness cannot ločenosti, simply absorb all that is. zato ker vaša zavest preprosto ne more vsrkati vsega, kar je. From the very beginning of the Stargate here on your earth, Že od samega We have začetka zvezdnih that vrat tu na vaši zemlji would one day pravimo, be da possible using the Stargate. bo nekega dne teleportacija mogoča z uporabo
zvezdnih vrat in z energijo, ki jo zvezdna vrata lahko Because you prenesejo. can, Razlog pa from je, this place of the void, your consciousness in v the tem, da lahko iz tega prostora You praznine can, from this vaša superconscious self zavest in the void, vstopi v to you can praznino simply in refocus iz vaše superzavesti v the praznini vibration that se you call lahko your na body. novo osredotočite You na can vibracijo, ki ji simply pravite remove that focus vaše and telo. place it Preprosto elsewhere. lahko odstranite ta So fokus you in ga can usmerite remove nekam the drugam. energetic focus which you call your body. Tako da ta energijski fokus, ki mu pravite vaše telo, odstranite od tam iz ene lokacije in to zavest projicirate, to frekvenco in energijo vašega telesa lahko fokusirate na drugo lokacijo. Zdi se malo noro, ampak kot veste, vaša znanstvena fantastika to že počne več let. Razumite, da tisti, ki imajo dar teh vizij, ki ustvarjajo te zgodbe, ki jim pravite znanstvena fantastika, to ni njihova domišljija, to je njihova super zavest, ki sidra in sadi te predstave za človeštvo. In tako preljubljeni, ko boste delali skupaj v izkušnji v praznini, boste s tem na nek način usadili ta nov potencial za človeštvo. In če se želite vključiti v ta program, boste vi tisti, ki boste to zagotovili. Alcazar, Linnea is asking, Hvala. what is your relationship? Linnea sprašuje Alcazar, kaj je tvoj odnos, kakšen je tvoj odnos s praznino? Mi smo v praznini. Mi komuniciramo iz praznine in nimamo fizikalnosti, kot jo imate vi. Mi smo trenutna vibracija, ki prihaja iz praznine skozi tega, ki govori. In a state of oneness? Smo v praznini vsi v stanju enosti. To težko dojame, da ste vsi del enosti. Ta praznina, ta čista zavest, duh, je ustvarila različne dimenzije in jih naselila z različnimi bitji. To fizično telo je bilo ustvarjeno iz fizikalnosti. Vaša zavest je vstopila v telo. Majhen del vašega superzavestnega jaza za nekaj let naseli to telo, potem pa ga ponovno zapustite in telo se spet raztopi nazaj v fizično. Vi, vaš resnični jaz je vaša superzavest, ki je del duha. Kot smo že rekli, si tole težko predstavlja, kako ste lahko eno, a vendar ločeni. Rekli smo tudi, da je vse samo ogromno polje energije. Vi pa ste preprosto val v tem energijskem polju. To je težko opisati. Vse je energija. Vaša znanost to ve. Vaši fizični predmeti niso v resnici fizični. To je le energija, ki vibrira malo bolj počasi. Vaša telesa so le energija, ki vibrira malo počasneje. Kompleksnost eksistence je izjemna. Ampak tako je.
superconscious being. Spirit created this wonderful universe Vi ste and wants to superzavestno bitje. experience being in the creation. Duh je ustvaril ta čudovit univerzum You are in je želel, da aspects of izkusite to kreacijo. experiencing Vi the ste creation. aspekti duha, ki This izkušate particular kreacijo. reality of your earth Ta konkretna realnost na vaši zemlji je realnost ločenosti, iluzija ločenosti. like you are all separate In občutek je, kot da ste vsi posamezni, ločeni posamezniki. V resnici pa ste le del tega energijskega polja, ki vas obdaja. A vaš univerzum se stoji iz njega, vi ste le ena zgoščenost, val v tem polju. Zelo, zelo kompleksen val energije ste v polju. This is exciting. Ok, I see this to je pa part of the res potential vznemirljivo. of going into the void Vidim ta del is potencijala, actually the ability to izkušnje v praznini, let to je go, dejansko sposobnost let go, nekaj to let go of spustiti, patterning. So like this is something that happens to spustiti me vzorce. sometimes, where I'll do To je like nekaj, kar se breathing meni exercises včasih for just a zgodi, split second. ko recimo I like diham in cease za to exist. It's drobno not the same as sekundo going into the void like I was neham going in, but it's like obstajati. In to ni isto for kot like a split izkušnja v second experience, no praznini, mind. ampak And, denimo za hip Or even just doživim, in a da moment of uma ni. stillness. But something Ali pa happens where celo v it trenutku feels as if, mirovanja. like, there's like a shedding of Ampak nekaj holding se patterns. zgodi in that zdi feels se, so kot da incredibly odhajajo vzorci, ki se jih And I oklepam. feel that In to je this is part of the izjemno potential of osvobajajoče. this program that you're In inviting us čutim, into. da je to del When we touch potencijala pure tega consciousness, programa, v katerega we nas realign with our vabiš. perfect Ko se blueprint. dotaknemo čiste zavesti, se poravnamo z našim popolnim načrtom in odtisom. You have named that moment correctly. A moment of no mind. Ta trenutek si pravilno It is poimenovala. To je trenutek, ko ni uma. where there are To no je thoughts, kratek trenutek, where there is this deep kjer ni silence. nobenih misli, That deep silence kjer je le ta globoka tišina. can In ta globoka remind you tišina of the field, vas lahko spomni the vast nothing. na polje, na ogromno In that ničnost. moment of no mind, there can V tistem indeed trenutku, ko uma be a ni, reset resnično lahko pride within do the physical body, within your reseta, nervous system. do ponovne It poravnave takes but a v moment. fizičnem telesu, v živčnem sistemu. Dovolj je le en hip. And so, in this process of In into the tako void, we are v hoping tem and procesu vstopamo v expecting that many praznino, of you will experience upamo in pričakujemo, this moment da of boste no mnogi mind. to izkusili, da And boste again, izkusili ta it is trenutek, not ko ni something uma. you can decide to do, In because if you are ponovno, deciding to do it, it is the To ni mind. nekaj, kar se lahko odločite, da boste to naredili. Kaj ti, So, če se odločite, wishing to je to instill understanding, there is nothing to do. in zato želimo v vas ugraditi razumevanje, da vam And then you have ni to treba let početi that nič. intention go. Vaša namera je Expectation potrebna, needs to be potem pa there jo and morate then spustiti. You have to let it go. Pričakovanje mora biti, Yeah, I potem can, like, pa ga morate feel spustiti. The potential energy Ja, building lahko as people get čutim excited about this program. It's so cool. potencialno Bintu is energijo, asking ki se bo how does there say krepila. something about the light? Bintu sprašuje, ali lahko Alkazar pove kaj o svetlobi, ki jo vidimo. Vidimo belo, zlato, to je ta ogromna svetloba, ki jo mnogi doživijo. Because of your concept of light and dark here, Zaradi Many vašega people would be koncepta afraid svetlobe in teme moving into the darkness, because of the judgment that you have. je mnoge strah vstopiti v temo zaradi obsodb, ki jih imate.
češ, and that the light da je is associated tema with povezana z zlom, and therefore, svetloba when you leave pa je the body, povezana z dobrim. In zato, if you ko have zapustite this telo, judgment about light and dark, če imate to then obsojanje you will glede experience svetlobe in light. teme, you will potem experience boste the wonder izkusili of this svetlobo. beautiful, Izkusili warm, boste golden to light. čudenje ob You will tej experience čudoviti, topli, friends, zlati relatives svetlobi. waiting for you. Izkusili boste prijatelje, Because they will be sorodnike, easing ki you čakajo, da into vas this pozdravijo. Experience of being Kaj out. ti? Olajšali vam bodo to izkušnjo, ko boste ven iz telesa, But those of you that have ko se boste absolutely no potopili nazaj v energijo have the enosti. Ampak tisti, understanding that we are ki pa moving nimate into, nobene predstave then oziroma quite possibly presoje, your ko experience razumete will be moving to, v kar into the prehajamo, vast potem je blackness zelo of verjetno, da se bo vaša which is actually izkušnja a higher level of zgodila tako, da experience. boste vstopili v neskočno polje ničnosti, kar je dejansko višja raven izkušanja, ko izstopite ven iz telesa. You experience transitioning out of the body. Na koncu. Know that Ampak the kakorkoli feeling že doživite ta prehod ven iz is telesa, vedite, pure delight da je občutek sam, čista radost, čisto čudenje in čisti spomin. To sem jaz v resnici. Okay. Okay? So, I'm wondering, as we bring this to a close, if you can Already? Sprašujem I se, know, right? It's ko been počasi timeless. prihajamo k koncu, if you kaj can že? say something Ja, vidim, about kako hitro teče čas, brez časju smo. role Torej, of ali lahko nekaj the poveš collective o energy field that we all vlogi create together, because we have hundreds kolektivnega upon energijskega hundreds of polja, ki people. ga ustvarimo vsi There are skupaj, kajti imamo 1154 na stotine in people stotine right now live ljudi. with us. There will be more people watching this later, and as we go into the void, there are 1115 nas je trenutno skupaj v živo, experience becoming super conscious. oziroma 11.000. Literally, In kasneje bo še na stotine ljudi, for like a ki year, izkušajo is this zdaj tole. mastery of In connecting through the resnično field celo to each other as leto this unified network vstopamo around the world. skozi mojstrstvo So it feels povezave like v we've built kvantnem this polju potential in energy, tako which se is ustvarja why mreža okrog we're actually sveta. ready to go into Zdi the se, void. da So I'm smo curious if you ustvarili can to say something potencijalno energijo in about zato that and smo how that's going dejansko to impact pripravljeni people who maybe vstopiti v haven't been praznino. doing Ali lahko becoming poveš super nekaj o conscious. tem in kako bo to vplivalo na tiste, ki morda programa Postajamo superzavestni niso It is true. imeli, ki se niso vključili. Thousands rather than Res hundreds je, have experienced da na tisoče becoming superconscious. ljudi And many, many je meditations we izkušilo, did together. postajamo superzavestni. Most people could feel Pa the mnoge meditacije connectedness, smo the naredili energetic skupaj. field that you create Večinoma so together ljudje začutili to simply with your povezanost intention energijskega polja, ki ste ga ustvarili skupaj, your energy preprosto z vašo thousands of namero. other people. It is a tangible Ko energy. ste se s svojo energijo povezali z na tisočimi ljudmi in to je otipljiva In the energija. quantum field. For in the quantum field there is no To time. je nekaj, kar se zgodi v kvantnem polju. Your intentions to connect Kajti kvantno polje je prostor, kjer ni časa, ne prostora. In vaša namera, da se želite povezati, je tista, ki vas takoj poveže z vsemi drugimi, katerih namen je ista povezava. and can actually touch you and support you in your individual In change. potem se vas ta energija lahko dotakne in vas podpre Momentum pri has vaši been individualni spremembi. created. And we will take In that takoj momentum se že into this ustvari program nek for the boy. vzvod in vzgib, ki ga bomo uporabili v tem programu izkušnje v praznini. That as you come in not having experienced Lepota tega pa je, becoming superconscious, da ko pridete, it will not se take you vključite, very pa long niste šli skozi program Postajamo to superzavestni, connect into this ne boste rabili energy prav field that dolgo, is being held by thousands of others. da bi se povezali s tem energijskim poljem, ki It ga is of drži na great tisoče benefit drugih if ljudi. you have not participated in Zelo becoming koristno je, to actually start that process also.
če niste bili v programu Postajamo superzavestni, da se lotite tudi tistega programa, ampak vedite, da vam pa to ni potrebno, če želite vstopiti v program Izkušnja v praznini. Kajti ponesel vas bo val energije tisočih, ki so že začutili in izkusili to povezavo So in we're all with our collective koristi energy te creating povezave. this Hvala, wave that can Alkazar. pick S kolektivno people up and energijo move them torej vsi ustvarjamo with us. val, So that's what ki the lahko mechanism ljudi is. povzdigne And in popelje so z Joanna nami. is Takšen je asking pač mehanizem. question. Joana pa How sprašuje, can the void help us travel in the human kako daily lahko, life? kako nam lahko praznina pomaga potovati v vsakodnevnem življenju človeka. Nismo prepričani, kaj misliš z besedo potovati, predraga. Well, how can it help us In operate as a zato nam human ni being? čisto jasno, kaj sprašuješ. Kako nam to lahko pomaga delovati kot človeško bitje v vsakodnevnem življenju? As many have experienced in the becoming superconscious, your daily Kot so že life mnogi v programi starts Postajamo gently superzavestni to improving. izkusili, Many have had se vaše vsakodnevno življenje začne nežno popravljati in izboljševati. Mnogi so imeli prej zdravstvene težave, pa so zdaj mladostnejši, polni energije, boljše odnose imajo z ljudmi, ki jih as obdajajo. you move into the In void. to se bo nadaljevalo, Progression. ko bomo šli v izkušnjo v praznini. To je nadaljevanje, napredovanje, tako Drop rekoč. into Ko si dovolite, da se If you potopite allow yourself v to to, move da vam ni deep treba into the početi prav energies that nič, we will be če bringing, dovolite sebi, da greste še globlje v energije, ki vam jih bomo prinašali, potem continue, bo ta become izboljšava v obvious. vašem vsakodnevnem življenju postala še bolj očitna in se bo nadaljevala. Naj rečemo sledeče. It is important to drop expectations and Pomembno comparisons. je, da spustite pričakovanja in primerjave. Hundreds of people wrote in the chat or wrote V programu Postajamo superzavestni je na stotine udeležencev they pisalo v have been klepetalnico ali pa na zvezdna vrata, poročali so o čudovitih izkušnjah, ki so jih imeli. I Spet feel drugi all these so people rekli, are having a zame good se time, nič why ne not me?" dogaja. Čutim, da se imajo vsi dobro, samo jaz ne. Zakaj? It is about Zato, your preljubljeni, focus. If you are ker focusing on what gre you za don't vaš have, fokus. if you are feeling jealous of others Če se having osredotočate na tisto, česar If you are nimate, frustrated because če ste you are not ljubosumni having na those izkušnje experiences, drugih, the če very vas frustrira, frustration zato ker of vi judgment teh izkušenj nimate, potem prevents prav frustracija those sama ali pa experiences obsojanje prepreči te izkušnje The in se reason vam ne that zgodijo. Read out some of the comments. Razlog, so zakaj that you can celebrate prebiramo the te vaše achievements, the komentarje, experiences of others, je v tem, da lahko proslavite that they in have se achieved razveselite by dosežkov non-doing, izkušenj by drugih, simply relaxing into the ker so empty. to dosegli brez delovanja, And so samo as we sprostili move so se v forward, we energije. ask and expect, In ko gremo if naprej, you wish to have some of vas these prosimo in beautiful pričakujemo, experiences, če želite imeti nekaj teh čudovitih izkušenj, potem se have us radostite achieving, experiencing in veselite vsega, your celebration, kar slišite, your da o tem gratitude poročajo for drugi. others having beautiful Vaša experiences radost in will hvaležnost open you za to, da imajo drugi čudovite and allow izkušnje, to bo beautiful odprlo tudi vas. experiences to come to you. In It is dopustite, possible da for čudovite all of izkušnje us pridejo to k vam. evolve rapidly through this program, Kaj ti, to je možno za vse, da greste but skozi hiter napredek v tem programu. is the willingness Ampak, to kaj je simply potrebno be z vaše strani je and celebrate. pripravljenost, da preprosto samo ste. The more in joy se you can radostite. feel in your life as it is in the moment, the more open you are for more Več joyful radosti, experiences. kot lahko čutite v življenju v danem If you are trenutku, miserable bolj se throughout your odprete day, za to, da k vam pride še več radosti. expect more misery to
Če ste beloveds, v mizernem razpoloženju čez dan, potem lahko pričakujete, da bo tega še več. Preljubljeni, vi se odločate iz trenutka v trenutek o tem, kakšna bo vaša vibracija. Večina teh odločitev je podzavestnih. Zavest vnesite v vašo izbiro o tem, kako se počutite iz trenutka v trenutek. Niste žrtve tega, kar se dogaja okrog vas. Imate izbiro, kako se želite odzvati na to, kar se dogaja okrog vas. Ne pa, da odreagirate. To je reakcija, kar pomeni, da odigravate osebnost na isti način, ko se odzivate na določene stvari. To je reakcija, odziv pa je nekaj drugega. Odziv pomeni, da začutiš, kaj se dogaja in potem sledi pravo dejanje v danem trenutku. Steven pravi, bolj kot se povežemo z našo superzavestjo v praznini, bolj lahko zavestno ustvarjamo naše življenje tukaj in v drugih svetovih. The kind of encapsulation of what we're saying, as far as I understand it, and something also very fascinating. Če povzamem, o čem govorimo, kot sama to razumem, in to je tudi zelo fascinantno, namreč zvezdna vrata so meddimenzionalni prehod in nas popeljajo v razpon frekvenc vseh dimenzionalnih realnosti. In opisal si naš višji jaz, kot da ima sposobnost, da se razdeli na 12 različnih aspektov, izkušenj življenja, inteligence, živosti v teh konkretnih dimenzijskih realnostih. In vsi drugi aspekti se zavedajo nas in se zavedajo drug drugega v tej enosti na osnovi informacij, ki jih povezujejo med seboj v teh frekvencah. To, kar jaz slišim v tvojih besedah, je, da vse dimenzionalne realnosti se spojijo oziroma izvirajo iz praznine in vsi multiverzumi se porajajo iz praznine. In tako bi lahko rekli, da je praznina prehod ali točka stika. Zato resnično zavestno vedenje. Je to dober povzetek? Ta fraza je krasna, kajti iz te energije je ustvarjeno vse. Omenjaš višji jaz, ki ima potencial, da se razdeli, ampak še vedno ostane cel. A razdeli se na 12 različnih aspektov. Drugi aspekti so malo drugačni, preprosto zato, ker vaš človeški aspekt doživlja dualnost. Druge realnosti pa nimajo te dvojnosti. V tej dvojnosti, v tej dualnosti obstaja ločenost. Kakor hitro, kakor blizu pridete nekomu, je tu še vedno ločenost. In to je del tega konkretnega potovanja, na katerem ste tu na Zemlji. V tej dimenziji. In zato, ker doživljate ločenost, vam ni dovoljeno izkusiti teh drugih aspektov sebe. Dokler ne dosežete določene vibracije, ravni zavesti. Zavest je vibracija. Zavest je energija. Vaša znanost to ve, zavest je oblika energije. Ko dosežete določeno raven zavesti, potem se lahko začnete povezovati s temi drugimi aspekti sebe. Do takrat pa so to le koncepti, informacije, ki smo jih podelili z vami, ampak to ni vaše vedenje. To smo vam pokazali skozi Pregita. Skozenj smo predstavili aspekt njega,
Another ki je aspect poveljnik that is galaktičnega hard to learn poveljstva, people. njegov še en aspekt živi v kraljestvu zmajev, še en pa z ljudmi morja oziroma voda. To smo že pokazali in to demonstrirali za tiste, ki spremljate delo z zvezdnimi vrati in mu sledite. Samo zato, da lahko dobite neko okus o podobnostih in razlikah v vibraciji izkušenj teh različnih aspektov tega, ki mu pravite pragit. Okay? So as we bring this Cool. Hvala, conversation Alkazar. to No, ko completion, ta pogovor zaključujemo, What is amusing you? Linda is asking, is 12 what we can kaj understand? te tako zabava? Winda But rather sprašuje, there's an infinite number of aspects of self. And ali je 12 to, kar lahko razumemo, ali pa je neskončno število aspektov jaza. In terms Ali of so the to higher različne self, frekvence? Torej, kaj to pomeni 12 različnih aspektov? is the base number of Glede reality. sebe je Even 12 though your osnovno humanity število te realnosti. uses Če tudi vaše When you move to človeštvo 12, there uporablja is a greater understanding desetico. Ko pridete do 12-tice, se tam odpre širše razumevanje tega, kdo ste in kako deluje ta Let realnost. us say something else. Pa naj rečemo še When you nekaj. move into the void, you can Ko connect imate izkušnjo to v other praznini, se lahko superconscious povežete beings, so to speak. This is where it is very z drugimi difficult superzavestnimi bitji, tako to rekoč. explain. In tam, And through a connection to oziroma others to at pa je that res level, težko you can opisati. perhaps experience, In preko povezave z drugimi na tej ravni, but that is morda izkusite druge potencijale. far out to continue right now. Ampak to je so že the 12 dimensional preveč, levels of our da bi o tem zdaj povedali universal še kaj. experience could be seen as Torej, like a Te ravni 12 dimenzij fractal. lahko v And there are other univerzalnem fractals of smislu 12. vidimo kot This is a beautiful fraktal. way of describing it. Potem pa so še drugi fraktali po 12. So, anything else you Ja, wish to je say dober before način, we dober opis. finish? Hvala. Dobro, bi morda želel povedati še kaj, preden zaključimo. O, predraga, But for now, toliko vsega bi še lahko rekli. Ampak za zdaj and naj the rečemo le Stargate naslednje. were Alkazar given to humanity at in this time. zvezdna vrata so bila v tem času dana človeštvu. And as a whole, Dana so bila as a vam mechanism of individualno consciousness in vam kot celoti, kot mehanizem, in your kot rapid zavest, evolution. da vas podpre Why? v vaši hitri Because, evoluciji. beloved, it is time Zakaj? to live in peace. Zato, ker, preljubljeni, je čas, da zaživite v miru in v ljubezni in obilju na ravneh, ki jih še niste izkusili doslej. We wish you to Toliko experience. ljubezni obstaja za We wish you človeštvo to become free. in želimo vam, da We to wish you to izkusite. know Želimo who you vam, truly da se are. osvobodite. Želimo vam, And da veste, this is kdo offered ste v in resnici. this is offered in love. In A love far beyond ponuja that duh. which you have experienced. to je ponujeno v In this ljubezni, ki daleč presega We to, offer kar this ste in love izkusili v abundantly. tem kraljestvu, v And tem we are svetu. hoping Ponujamo vam that you will ljubezen become in spoštovanje, čaščenje in in order to upamo, da boste odprti za to, da to sprejmete, zato, da se lahko razvijate naprej. In tako je. Thanks, Alcazar.
Oh, that was kind of interesting. Hvala, It was Alcazar. very interesting. Someone's asking if No, the to je replay bilo will be pa res available. Yes, it zanimivo. will. It's 11:11 Zelo zanimivo. Nekdo here in sprašuje, ali bo California. na voljo posnetek. Ja, bo, Auspicious zdaj le je time ravno to 11:11 v We're going to Kaliforniji. invite all of you to To so sign up for pomenljivi this časi in pravi exploration. trenutek, pomenljiv trenutek Go za to zaključek. Vabimo vas, da se stargate.live/. prijavite na to raziskovanje. Pojdite na The first 3 stargate.live, days of Into the Void are going to be pošiljnica Beyond, broadcast in se for prijavite. Prvi 3 dnevi starting on bodo March 8th for English. It will be brezplačno na about a week voljo. later for the other Začnemo languages. We are 8. translating marca v this angleškem into jeziku, potem at pa bo least trajal 3 še kakšen languages. teden za And so druge go there, jezike, you're vsaj v gonna email, sign up for free, 8 you'll receive all jezikov the reminders, bo program preveden. and Prijavite also get in se touch z with us if you e-mailom actually had a brezplačno, direct dobili experience boste of the void. vsa navodila. We would love to hear about In it. This is how we can kind of draw out some of this. Vzpostavite stik z nami, če ste really izkusili, kako je v praznini, če imate za sabo to izkušnjo. In tako bomo lahko res vstopili v prekrasno magičnost, v The resnico, first ki 3 days je are also onkraj the naše foundational človeškosti. platform of this program. Prvi Like, 3 when I dnevi bodo have been postavili tudi visualizing it, it's as if temelj za all ta of us in the program. Stargate community around the world are gonna be Ko to vizualiziram, transmitting to each izgleda other tako, kot da these, se like, vsi iz levels of skupnosti consciousness that we zvezdnih can vrat access so that we all create povežemo this in bomo wave drug of drugemu higher prenašali consciousness that's ravni gonna take us. zavesti, do katerih imamo dostop, tako da lahko zajadramo We ta invite you val, all to join ki us, nas bo whether you've been popeljal v doing Becoming praznino, to Superconscious or izkušnjo v not. praznini. Vabljeni, Let's pridružite journey se together. nam, če ste bili v Catch this programu wave with Postajamo us. superzavestni See where it ali takes ne, us. potujmo zdaj skupaj. Here's another Zajadrajte ta naš skupen val We're in gonna poglejmo, end kam with nas bo the popeljal. really beautiful video that Pa srečno, Steffi created zaključila for us. pa bova s čudovitim So- videoposnetkom, ki ga je ustvarila Steffi. Here we go. All right. So we'll see you next week for another for question. Vidimo another se torej interview. naslednji And teden, then we'll see you on ko March 8th. bomo imeli spet pogovor z Alkijem Send in it in. potem pa bomo spet skupaj 8. marca. Če pa imate kakšno vprašanje, nam ga pošljite. Če pa še niste izkusili zvezdnih vrat, so tole informacije za ampak potencial energij zvezdnih vrat pa je, da gremo čisto do konca onkraj kjer imamo direktno duhovno mistično izkušnjo. Prijavite se, bodite z nami in vidimo se tam.